Sika Tiragsak Ko. Napalabas, inawagan ni Mrs. Santos ni Don Romeo tapno agsarita da maipapan ken ni Richard. Nagyaman ti Don, gaputa na saya at atao ni Mrs. Santos. Ket pinagadal ken pinadakkel na ni Richard. Iso amay sa itan anabaligi a negosyante. Kabayatan na, binales ni Eliza ni Jinky. Gapu iti inarabid na iti daytoy. Induron namat ni Jinky, ket natnag iti swimming pool. Nagpulong ni Jinky kini Doña Marita, ket agsangsangit daytoy. Nagpamarang anasaktan unay. Pinaayaban nga rod ti Doña ni Eliza, ket tinungpa ken pinagsasawan na. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo a napaulwan. Sika Tiragsak Ko. Nagawan at talaga ti babain mo a babaunan. Asino ka kaditi panagkunam, ha? Senyora. Sige, mapan ka iti ayan ni Jinky. Kat agkid daw ka iti pambakawan. Anya? Agkid daw ka iti pambakawan na. Gaputa dandani na tay. Anya? Mama Marita? Sige, agkid daw ka iti pambakawan ni Jinky. Sorry, Ma'am Jinky. Agid daw kiti pamakawan. Kastalaan? Ipagarup mo ka di basta mapakawan ka? Mapakawan ka lang. No agparinto mang ka iti sangok. Anya? Nangag mo timbagak? Agparinto mang ka iti sangok. Ma'am Jinky! Aday ta ni Dong. Iso ti makasaksi iti kinaawan bain mo, muchacha? Pudno. Naimatangak ti amin, Ma'am Jinky. Ngam ti pudno ti ibagak. Anya ti kayat mo asawan, Dong. Ni Ma'am Jinky ti imuna, senyora. Induron na ni Eliza iti swimming pool. Imbaglaangan, taamo ni Eliza ti aglangoy. Alawag kuman ka. Apay ka di abal palitadam ti pasamak, Dong? Binalos mat ni Eliza ni Ma'am Jinky, senyora. Induron namat ni Ma'am Jinky. Katnatnagmat iti danom. Isu abasol ni Ma'am Jinky. Gaputa isu tim muna. Mama Marita, saan mo apat patsyanda ito at driver? Agululbod lang! Ma'am Jinky, no di mo induron ni Eliza. Nalabit asaan nakaabinalos. Sorry, Ma'am Jinky. Rumbang asaan ka abinalas. Nukas tangaruan. Agparinto mang ka iti sangok! Jack aramidan dayta. Gaputa si katiin mo na. Nagaramidan nak iti madi, Ma'am Jinky. Iso nga insublik laeng kan ka. Sobramat ni Ma'am Jinky. Imbaglaangan saan ka nagparinto mong itisango na. Imbag kumamot no saan nga isutim mo na. Kasanon ngay no di mo amuti aglangoy. Dinalmas ka kuman. Ngam ti madi. Tinungpanakan ni senyora Eliza. Agasam ngay tinamindwa. Anyan? Bayan yun. Awan anyaman na kanyak ti pan nakatungpak. Nagalas at talaga ti ugali ni Ma'am Jinky. Ipulong kunto ka ni Sir Oliver. Saanan anas ka ni Sita? Agan-anad ka ni Ma'am Jinky, Eliza. Amangan nudangran na ka iti sumaruno. Naskan ngagsipot ka kanayon, Eliza. Wen, aramidak day ta imbagayo. Sapay la ko mga mina, tagsubli tinagapuan na. Kat saan ko man nga agsub-subli ditoy. Huston, Boss Richard. Amangan numabardak ka. Di kagda nagtes. Italaan da ito'y. Okay, boss. Tess, nagyaman na kin ka.
Gaputasi ka, ti makaanos ka niya kamangkadkadoy. Wala. Awan pagdanagam iti dayta. Adda aklat ta iti abay mo, Boss Richard. Agyaman Tess. Ala, kalpasan ama ibus mo dayta inumam. Rumwartan dito'y bar. Madanagan ka kadi nga mga numabarte ka? Wan, boss. Iso apang naasim ko ma. Di mo kaadwan ti inumam. Sige, di ka danag. Ad-dagayam at tumaer ka no nakaisam ka, boss. Anya? Kasta, boss. Umisam ka. Nangro na no adda ka ijay restaurant mo. Naskan na nakaisam ka aka na yun. Tapno umado pa iti swerte at sumangbay iti restaurant mo. Richard, iho. Nabartak ka? Sorry, mama. Sige, Tess, iha. Itulod mo di silid na. Tainak mangala iti pangbanyos na kankwana. Wan, madam. Umay kan, Boss Richard. Kumpad ka, Boss Richard. Nakaturugan ni Boss Richard, madam. Wan, Tess. Agyaman na ka, taintulod mo dito'y balay. Wan, madam. Apoy ang nagbartak. Nagpakuyog kanya nga agpalpaliwa, madam. Nalagip na mapan kami iti bar. Ngem, nakaado na matan ti minum. Ay, una yan ni Richard. Sa bagay, italaang ang mabartak. Husto kayo, madam. Italaang ang nagbartak ni Boss Richard. Ala, Tess, panawan tan ni Richard dito si Ledna. Umay ka iji kusina, tama nga numabisin ka. Saanan, madam? Nabsugak pa'y. Nangan kami kini Boss Richard iti restaurant. Agpakada akmatan, madam. Tarabi iuna yan. Ay, saan iha? Dito'y ka na maturog. Ang mga numakasalaw ka iti dakas at tao di tadalan, katanya pa iti mapasamakan ka. Iso dito'y ka na maturog. Masapakan tulaangan nga agawid inton bigat. Sige, madam. Pagyamanak unay dayta. Dito'y tapay terasa, Tess. Sa anak pa'y makaturog. Wan, madam. Tess, awan ka di tinasasaukan ka ni Richard? No nakita na, iti personal ti kabsat na? Kinapudno na, madam. Nagkita dan. Pinabainan laang ni Boss Richard. Anya? Talaga akagurgura na ti amada. Agraman ni Oliver akabsat na, madam. Nasakit tinakam na iti inaramid idi ti asawa ni Don Romeo. Nga anya, madam? Dila mabalin nga ibagayo kanya? Pinangtaan ni Doña Marita daydiin na ni Richard. Ano saan da nga umadayo? Paibalod na daytoy. Ngam saan la nagpatingga dita? Gapo ta impakam mag-ida ni Doña Marita. Kat impanda iti may sa adaan abalay. Inrakad da kano ida? Kat nabisbisin anda ijay. Anya? Dinangran ni Doña Marita day di Lorena nga ina ni Richard, asi iimatang ni Richard. Sinugat na ti rupa day di Lorena, tapno maaddaan kano iti piglat, kat lumaad ti rupa na. Anyan? Pinanawan na ida iti dayjay adaan abalay, ngam nakarukat da nga agina. Imadayuda, aging gaan nakadanon da ijay lugar mi. Kastagayam, madam. Napintas day di Lorena. Nakita kon. Tano kasta amiting iji pagadalan. Kat dumaray ni Lorena. Iso siguro ang nakayawan ni Don Romeo. Itiina ni Sir Richard, madam. Wantes, aging gaapimusay day di Lorena. Kat siya kon tinang padakkel kanang paadal ka ni Richard. Nasaya at kayo ang tao, madam. Kat aging gaita, saan ang mapunas tigura ni Richard iti amana?
Kan kastamutan iti pamilya ti amana. Madam. Kat sigun ka ni Don Romeo, sinapul na ida, ngam saan na ida ang nasapulan. Indaw-dawat na laangan, asapay lakuma, tanapya ti kasasaad da. Kastagayam tinapasamak, madam. Saan kumat nga ipapaidam ni Richard ka ni Don Romeo? Iso asyak a mismo tinangarabid iti wagas, tapno agam amuda. Ngam, talaga akagura ni Richard ti amana. Kumusta kan, Elisa? Nasaya at mat, Oliver. Sika, kumusta kan? Awan parekot kanyak. Day talaang, tawan agluto iti kanag dito apartment ko. Isa o restaurant la tanti pang panganap. Saan nasaya at apasig a restaurant ti pang panganam? Awan matagluto iti kanag. Sige, ibagam no sa dino ti ayan mo. Paumay kami kan ni Sita inton bigat. Agluto kami ti kanam. Sana, mabanog ka lang. Basta ibagam no sa dino ti ayan ti apartment mo. Paumay kami kan ni Sita. Sige. I-text ko nga rod kan kati address ko. Mama Marita, talaga ka di adi mo amuno sa dino ti apartment ni Oliver? Kaili ko nga mina na makita. Jak amo, iha. Jak pa'y katamo nga dagayam apartment na. Ini nga ta, Papa Romeo. Amo na nga ta? O sige, inkakasarita ni Romeo, iha. Adda itay terasa. Agbasbasa iti pagiwarnak. Kabayatan ti panagkape na. Sige, Mama. Ala, umunakan ijay terasa. Tainak mangibaga kadag iti katulong. Amang ipanda ijay iti kape kan tinapay. One, Mama. Good morning, Papa Romeo. Agpapainit kayo gayam dito'y terasa. Kabayatan ti panagbasayo iti pagiwarnak. Wen, apay nga inasit ganak? Papa Romeo, amoyo ka dino sa dino ti apartment ni Oliver? Ha? Kaili ko unay ni Oliver, Papa Romeo. Kaya't ko na makita. Kwa. Please, Papa Romeo. Ibagayo ko makanyag, tainak sa rungkaran. Jaga mo, iha. Ha? Diyo amo, Papa? Wen? Ang mga nagululbot kayo lang. Please, Papa. Kaya't ko ang makasarita ni Oliver. Jak nga rod amo. Urayam langan ti panagawid na. Ngam, kaano? Dayta ti jak masungbatan. Good morning kada kayo, Ma'am Jinky. Senyor, adto'y ti kape kan tinapay. Elisa, amom ka dino sa dino ti apartment ni Oliver? Ha? Diyak mo, senyor. Sige, panawan kayo pa'y, senyor, Ma'am Jinky. Ado nga mi ti aramidan mi ijay kusina. Papa Romeo, kasla sa bali tinadlaw ko ka ni Elisa. Anya tinadlaw mo? Kasla agliblibak. Payman, inak kasarita ijay kusina. Aday ta, nakalututan, Elisa. Wan, Sita. Ha? Ni Miss Jinky. Umayan dito kusina. Hoy, muchacha. Amok nagliblibak ka lang itay. Amom no sa dino ti apartment ni Oliver. Saan ka di? Ha? Diyak mo, Ma'am Jinky. Amom. Ngam agliblibak ka lang. Diyak mo, Ma'am. Mas daawak Ma'am Jinky. Nobyom ako nam, ngam apay adi mo ammo. Gapot at di na imbaga kanyak. No talaga anobyom, apay adi na ibagakan ka. Tapno ko mamasarong karam. Anya? Ngam ni, may salawasan asan anagaw awid dito'y balayda. Ngam, di na ka man laawagan,
tapno kumustaan na ka? Siguro, Ma'am Jinky, insukat na kan. Anya? Oo, di ka abungot tay bagbagak laang tipod no, Ma'am Jinky. Awan pa'y gana sa makisarsarita kada kayo. Di ta kayo manlangan. Ha? Napanan. Sita, sigurado apagikarwan na ka iti panang sungbat mo kan kuana. Bayam laang, Elisa. Saan ko akabutang? Nakasarita mo ka din ni Oliver. Apay asaan nga gawid? Nauman iti panagsasaum kan kuana. Anya? Di na kayat ni Jinky, isuadi mon ipilit kan kuana. Saan amabalin? Saan nga rod nga ayatan ni Oliver? Masursurunan to. Napintas ni Jinky. Iso masursurunan to nga ayatan. Makamuka. Ngam no siya, Jack ipilit ni Jinky kan kuana. Iso makamon no asino ti ayatan na. Naragragsak ti biyag na. No ti maasawa na, katay talaga nga ay ayatan na. Siyak ti matungpal, tapara matlay ti pagsayaatan ni Oliver. Agpadadangad da mabalin na iti biyag. Ngarod, nagasawa da, ad-adan abumaknang da, no pagtipunan da ti kinabaknang da. Tano mamirmiraot laeng ti asawaan ni Oliver. Ha, maksayan ti kinabaknang na. Day tala kinabaknang ti adda iti panunot mo. Day tatikas kanan, Romeo. Saan ka naragsak? No awan kwartam! Agsarita taman iti nalapat, Dong. Importante ka di, ma'am. Ngamin, adupay amasetas ti sibugak dito'y hardin. Awan bibiyang ko. Anya ayat ti ibagam, ma'am. Apay asan asyak ti insakit mo? Saan asyak ti kinanunungam? Tay ka di pa nang idurun mo ken ni Elisa iti swimming pool ti kayat mo asawan, ma'am. Kasanumot ngamin. Kat makonsensyaak, ma'am. Isu ati pudnoan nakitak ti imbagak. No kasta? Di mo kayat ti kwarta? Sana balay. Tagsuswildo akmet, ma'am. Ewan gayam. Mabitlaang. Tay sublik ti intangdan mo idi kanyak, ma'am. Atoy, ma'am. Imbulsak. Tano makita ka, isublikan ka. Awan panunot mo? Ma'am, sa anak adakas a tao, katjak kayat ti agbalin adakas. Nga uray pa'y tangdanan nak iti adu a kwarta. Kwartam lata kwartam, ma'am. Nagkarit kan? Ako namlan asino ka? Sorry, ma'am. Nga manipod ita. Sa anak kun nga agtungpal iti kayat mo. Nang runan udakas. Sige, para makita, Dong. Mamirmiraot ka lang. Kat imposible adi ka agtungpal kanyak. Nga oray tangdanan ka iti dakkal agatad. Saan na talaga, ma'am? Agi ka taklaangan kas family driver. No pagaramiden nak iti dakas. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen tituloy tinubela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nubela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.